So today, yung mga oras, patuloy tayong agadal the Word of God, trading a healing school. Tadadalan tayo the healing school, kat healing for our spirit, soul, and body. And even, nagijay finances, material needs. Alam nga mahilan nagijay nabiyag tayo. Amen? Hallelujah. There is healing. Amen. In the name of Jesus. At, iti bagbatayan tayo, iti tayo adalen tirating oras, iti healing, kaya iti John chapter 15, verse 1 to 5. John chapter 15, verse 1 to 5. Ito yung ibasi, iti message tayo for our health, for our healing. When I die, I am the true vine, and my Father is the husbandman, or the gardener. When I die, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Verse 3, Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Verse 4, Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Praise God. Nga po Diyos, itiada, dito isaw na. Amen? So, itiket kong message tayo dito, kete ko na ni Jesus, I am the vine, or I am the true vine. Kunanay jay, I am the true vine, ye are the branches. Amen. Hallelujah. Siyak ti pudno nga puon ti ubas, ket da kayo ti sanga. Amen. Iti may isa nga very important iti healing tapno makapagbiag tayo nga healthy. When ma-receive tayo ti healing by faith, true knowledge, revelation knowledge. Kati may isa kailan makita tayo our relationship with the vine, with Jesus. He is the vine, we are His branches. So now, kahit kung maawatan yung nalaing your relationship with Christ. Because in our relationship with Christ, there is healing. Hallelujah. We need revelation in this. Amen? So now, first thing, tapno makita yun the importance, the relationship tayo in Christ, nga there is healing. Ano dito duwang verse dito the verse 4 and verse 5, ako na ni Jesus. Nga, awan ti maaramid yu, when awan maibunga yu, verse 4, last part of this verse, neither can you bear fruit, in the NIV, unless you remain in me. Or tidaduma, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Okay? Awan ti maibunga yu. Nuang kayong remain
agtalinaed kaniya kuna ni Jesus. And then verse 5, last part of this verse 5, kuna na iday, for without me, ye can do nothing. That's King James translation. Taduma, for apart from me, ye can do nothing. So, ito makita nga, awan di maiproduce tayo nga fruit. Nuhaan tayo connected kani Jesus. That means, di kaya't nga sawa na dahi, han mo nga maiproduce, dagiti ada ijay vine, ada ijay puon, nuhang ka mai-connect. Kailangan nga ti branch, tapno maiproduce na dagapu ijay puon, kailangan nga connected. Ijay puon na. Haan nga mabalin nga agproduce. Iti fruit. Daday nga branch, nuhaan nga nakakonect ijay puon. Haan nga mabalin nga i-produce diya kinasi asino jay puon, nuhaan nga connected. But praise God, nga kada tayo nga believer, nga nang receive ka ni Jesus, connected tayo ka ni Jesus. But we need to go deeper. Iti knowledge tayo ita. Because there is power. The dying relationship, there is power in that relationship. Amen. Kaya maala, iti help you, iti power you, ija yung maiproduce, wano ija yung rumwar, daday kinasi asino, jay vine through you. Amen. Here on earth. Kailan nyo makita na dyan? So without me, you can do nothing. Kuna ni Jesus. So very important nga maawatam nga you and Christ have that relationship. You have that relationship. Kasi nohan mo nga mo ti relationship mo kini Jesus, awan may produce mo. Oray nakarelasyon ka kini Jesus. Listen to this. Oray may sakan nga born again, may saka nga believer, nga nakarelasyonon kini Jesus according to the word. Nuhaan mo nga mo dajay, true knowledge, no awan the revelation mo ijay, you are still weak. And you cannot produce the fruit. Because in the Bible, magkaroon lang iti power the Word of God, no maawatam. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. So, ado ti believer nga nakarelasyonon kani Jesus, but they are still powerless. They are still weak in faith. Why? Handa nga mo, ti truth, the revelation na dayay, it's a life na. So we need knowledge, revelation knowledge. So now, no awan tayo kani Jesus, awan may produce tayo. But praise God, nga datayo kani Jesus. Kung ano the Bible, no datayo kani Jesus, maaramid tayo ti aming nga banag. Without Him, awan ti maaramid tayo. But if He is in us, we can do all things. You need to meditate this. Kailangan nga meditaten nyo na dyan. Without Him, no, awan isuna, awan ti may produce tayo. Awan ti kaya tayo. Awan ti maaramid tayo, ijay aramid na. Ngam no ada isuna, we can do all things. Hallelujah! Praise God. Iso nga ti meditate nyo, hanga jay without Him. No dikit di. He is within me, and I in Him. Ulitok manan, kailangan nga may saksak ka na kayo na ito. Adoy ti Christian nga nudanggam nga agpray da, oh Lord, naawan ka, awan maaramid mi. So nga kailangan mi sika, kailangan da ka nga agwork, so nga agtrabaho ka,
dito'y biyag mi, ta, no awan ka yami kasyay. Mayat ta jay, pero, my question is, handa nakita day mas powerful nga message of Christ. Panay itjay riknada kat awan ni Jesus. Isu nga kanayon dang invite ni Jesus to come. They do not know the relationship with Him. Isu nga kanayon dang agpray. Ano, awan maaramid me. Isu nga agwork ka, Lord. Okay. Mayat na dyan. But kailangan lampasan tayo na dyan nga level iti knowledge. Kasi once ka kasay into no, in my manan nag-work, and then no bigat manan, invite manan, Lord, no awan ka. Awan maaramid mi. So nga kailangan na ka. Apay nga pumana-panaw keng ka ni Lord. Apay nga in may di kalman kat pinmanaw manen. My point is, kailangan nga mum the relationship mo kini Jesus as the true vine and the branches. Di puun kin di branch nga once nga nakakonek, haan nga maikat manen madamdama, maisulbong manen, maisulbong, no di kiti nakasulbong nga kanayon. Kailan makita yun na day, tapno, agbunga. Agbunga kayo, kanya na. Kati may isang abunga na is health. May isang abunga na Jesus, health. Awan ti sakit jay poon. Zero sickness and diseases jay vine. Amen. Isung ano nakakonect kay jay nga vine. Nakakonect kay jay health. Because the vine is health. Kailangan nung makita nga you in Christ Jesus. Sikat ka na Jesus, kat may arig nga ubas, kat na jay poon ti ubas, awan sakit na pure health. He is greater than any sickness and diseases in this world. Awan ti makapasakit kini Jesus. Awan ti makaikarga ti sickness and diseases iti puun. Because He is health. And He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kat no nakakonek kay jay nga puon nga health. At kunan I am the vine, ye are the branches. Kat no kunan tayo jay nga jay puon kat pure health. Kat jay sangana. Dapat nga health. Pure health. Isu nga kailangan nga susupam ti knowledge, the revelation knowledge nga tipuon mo health, pure health, Jesus Christ. Kat sikadjay sanghana nga health. Ano kay bagbaga na jay, no santol jay puon, santol jay sanga. No ubas jay puon, ubas jay sanga. No nasamit jay puon nga ubas, nasamit ti ibungan jay sanga. Amen. That's the power of our relationship with Him. Ngano awan tayo kani Jesus, awan may produce tayo nga kasay. But praise God, nga dinawat tayo na Jesus, nagkaroon tayo ti relationship with Him. So, kailangan nga biliban nyo nga nakakonect kayon ijay source of your health. Jesus is your health. He is your health. Now, tomorrow, and always. Don't allow the devil to deceive you
Because the devil is a liar. There is no truth to that devil. Amin nga ibagan ni Satan ket ulbod. He is against the truth. Isu nga na ibagbagan na ijay bagim, bagbagan na ijay panunot mo, nga ada sakit mo. Kailangan nga i-overcome mo by this knowledge. Nga no kuna na ada sakit mo kat padasa na ijay bagim ijay symptoms. Kat iparik na ti symptoms, you need to believe in Christ, the truth. Nga ni Jesus, nga nakakunikam, He is health. Kailangan nga alam ijay, Jesus is my health. He is in me and I in Him. I in Him and He is in me. My connection is in the vine. Jesus, my health, my blessing, my power, my authority, all that is in Christ is within me. Amen! Palakpak ka na Jesus. So, ano ti dua nga banag, nga kita nyo, nga no without Him, you cannot do anything. You can do nothing. So kita tayo dive, letter A, you cannot bear fruit without Christ. Ano di kaya nasawan nga han mo nga kayang agbunga? Ano di bunga nga berberukan ni Jesus? Nga no awan ni suna, no hangka nakakonect ka ni Jesus, kat awan ti maibungam. Di kaya nasawan na jay, yes, amo tayo the fruit of the Spirit. Amo tayo din isusurgon ka na kayo nga fruit of Christ's life. Tingkat na sawan nga awan maibungam, na awan ka kini Jesus, na awan the relationship mo kini Jesus, han mo nga maibunga di kinasiasino ni Jesus. Tibunga nga umay, fruit of the flesh. Fruit of sin. Fruit of the devil. Ti adda, no awan ti tao ka ni Jesus, of course, nakarelasyon iti sin, or devil, or worldliness. Isu nga tagbunga kanya na worldliness. Sin. Katibunga iti devil, sin, sickness and diseases, curse, defeated life, nyapay, discouragement, anxiety, dagiti di bunga na. But praise God, nga da tayo kani Jesus, na disconnect tayo with the world. Amen? Kasi kuna na ijay, nga ada tayo kani Jesus, na irelasyon tayo kanya na isina tayo mat to world. Dead to the world, but alive in Christ. Now, no ada tayo mat kani Jesus, nga kuna na nga no, awan tayo, awan maibunga tayo kanya na, awan ti ma-absorb tayo kanya na, awan ti maala tayo kanya na, tap nag-work ka na tayo. But praise God, nga nakakonect tayo. So, agsubli aki dyan, na awan tayo kani Jesus because He is health, han mo maibunga ti health. Zero. Because kani apo Diyos lang tayo anti-health. There is no health here on earth. Tiyan mo tinaduma na agasan na because na ikat tayo symptoms. Handa marikrik na ti symptoms. But the tunay nga health is God. I repeat, the tunay nga health is God. Mabalin nga na ikat tayo kunada nga sakit iti mata, pain iti mata, nga mada pain iti tiyan.
Mabalin nga kunada nga naikat ti ulcer da bat adati pain iti rayuma. So kasday iti when iti sakada, kasday ti lubong. So imbagada nga naagasan da, bat naagasan da lang di may nga part. But they are still sick. So amin nga tao di the whole world, they are sick without Christ. Awan ti tao nga awan sakit na dito'y lubong even lagi jay do doktor. Are you getting something? Nga mabalin nga maintain da iti medicine wano lagi jay diet, pero sickness and diseases is still there. Because the only health is God. The only health is Jesus and the Holy Ghost. Iso nga awan may bunga tayo dyan, hanta yung may produce the jay health. Unless nga may connect tayo divine. What else? Saan tayo may produce the love? Because God is love. Han mamaalat ti love, iti sa dinuman dito'y lubong. Only in Christ. So han may produce, they love your enemies. Ti maayat mo lang the worldly love, ti mabalin mo ngay apply human love. Ayatom, di mang ayat ken ka, kaguram, di mang gura ken ka. So han mo may produce, they love your enemies. Because they love of God lang. May pour out ka na tayo. Romans 5:5 by the Holy Ghost. So kaya't nasa han mo may produce the love without Him. Without Jesus in your life, in your spirit, in your heart. Han mo may produce the love. But praise God nga nakakonect tayo. So we have His love. We have that love to conquer sin, to conquer the world, to conquer hatred, to conquer unforgiveness, to conquer bitterness. Because of His love. So kaya tayo nag-produce because nakakonect tayo kay Jesus. He is love. Hallelujah. So no aday suna kada tayo, we have His love. I have the love of God in me. You have the love of God in you. Maagasan dagi day kararuam day spirit mo day hatred, bitterness, sakit tinakam, unforgiving spirit, mahilan na day through Jesus Christ. Whoo! So iti bilibam, connected ak ija love. Na disconnect ak ijay hatred, but connected to Jesus. The love of God. I have the love of God in me. Amen. Kailangan nyo nga biliban dayay. And resist that hatred in your heart. Hallelujah. Makita yun, i-apply yun na gito, makita yun. Agkarapugsat dahil connection to enemy in life you. The connection you can hit Jesus di may strengthen. Dahil di kaya nasa uwanhan kayo ang makapagbunga dahil dakin ni Jesus. And sino ba ni Jesus? He is righteousness, holiness. He is blessing, no curse in Him. Adaya curse ka ni Jesus. Awan. So nakakonect ka ni Jesus, nakakonect ka yung blessing of the Father through Him. So you are blessed. So nga naging bankrupt nga spirit, nagijay, nga spirit of poverty, nga padasan da ka, nga destroyan. Iso dati ma-destroy if you believe in this. Because nakakonect ka kaya blessing, taamin nga promises of God, kat adakin ni Jesus. Iso nga no nakakonect ka kaya nga puun ti blessing,
Hala nga puon ti ubas, puon ti blessing. And then nagayos kanyak because siya ti branch ti blessing here on earth. Nalayo ba ti revelation na de? No isuna kat puon, kat si kajay sanga, no niya tinaga na de ay, no sino di puon, kasta kamot nga sanga. Iso nga no blessing di puon mo, blessing kamot nga sanga. Nakakita kayo? Iti sanga nga santol di puon, ket mangga da jay sanga, hanga ubalin. Iso nga yung adalan, sino ba tipon ko? Bagayaman sarili o sino ba? Tipon ko. Ni Jesus. Kat sino nga iso na nga Jesus? He is life, He is joy, He is peace, He is blessing, He is powerful, He is King of kings and Lord of lords. Hallelujah! So ano makita yun na jay, ti bunga ni Jesus in your life, spirit, soul, and body. Blessing here on earth. Hallelujah. Dajay kung kunan ni Jesus, kung awanak kada kayuhan nyo maibunga dagitoy. So nga dagiti unbeliever handa maibunga dayay. At talinadali lang jay human ability. But kada tayo the power of God, the ability of God, in Jesus' name. So nga naging sickness and diseases, cancer, tumor, cyst, high blood, diabetes, under amin ti power di poon tayo nga ni Jesus. Because ni Jesus, He is the power and wisdom of the Father. So nga nakakonect kay jay power. Sino ni Jesus? He is the power of the Father. He is the Word that became flesh and dwelt in this body, in this temple. Hallelujah. So the power is in this body. No ada ni Jesus ken ka am woman sino ni Jesus isuja daking ka. If He Jesus is the power of God, the power is within you. And the power is in your bones and flesh and blood. The power is in your hand. The power is in your mouth. You have the power to destroy sickness and diseases in this world. You need to believe in Him. Because God is the God who cannot lie. Ngunyatin bagana, that is truth. Because He is truth. Whew! You need to believe in this. Hallelujah. So, hanyo kanayong ibagbaga, nawan ka. Awan maaramid ko. So katamon, salamat taada ka. Sumaaramid ko lagi diyay nga banbanay. I repeat. Ang kayong, nga kanayong ibagayo, nawan ka. Awan maaramid ko. Awan tikayak. Nawan ka. Yes. Pero amuyo, dagi-dag pipray tikas diyay nga handa nga ngumato di mas higher level. Kanayon da nga nakapsot, taawan ni Lord. So nga sukatan niyo dahi. No awan ka, awan maaramid ko, pero salamat tada ka. So nga maaramid ko, iti mang forgive. Maaramid ko to destroy the works of sickness and diseases. Makasout ko to level because you are within me and I am in you. Hallelujah, I have the power. Balin mo nga may bagada di first, nawan kawan maaramid ko, salamat tada ka. So nga ito di verse ni Paul. Philippians 4:13. Whew! Are you getting something? May strengthen ba ti spirit yo? That's the purpose of the word. Nga makawasan ka ti power of God, faith of God, strength of God,
health of God. May kawis mo na kinadiyos ti Diyos ket magnaka dito'y earth to demonstrate His power. Magnaka dito'y earth as He is. Because datayo ti pangkitaan ti tatao ti picture ni Apo Diyos. Because we are His image and likeness. So makita kumakin ka ti kinadiyos ti Diyos. Ket mangyari dada if you believe in this. Haan ko mga ti makita ka na tayo ket dada image and likeness ni Satanas. Tawan tayo ni the connection ni the devil. Padpadasa na ngay connect jay sarili na ka na tayo. Pero nakakonect tayo ka ni Jesus. Amen. No hatred, bitterness, sakit, ken da dumapay, poverty, ken kumkonforme, dajay ti picture, iti fallen nature, nagapuken ni Satan. So nga kailangan hanga dajay ti rumwar kada tayo, no hatred, unforgiving spirit, dagiti ti rumwar, sa bali nga image dajay, that's not the fruit of the true vine. So nga awan tayo itay. Ada tayo jay true vine. Woo! Iso nga tirumwar nga makita king ka, may kawis mo ni Jesus. Ikawis mo ni Jesus. By faith. Amoy dagito nga binil-believe ko, the more nga accept ko na ito, the more nga grimrema. The more nga may apply ko. The more nga rumrumwari diyang iwat ko. The more nga rumrumwari diyang power na in my life. So nga encourage you to receive this. Awan ti kayan ti amin nga sakit dito'y puun tayo nga ni Jesus. If you believe in Him kat agayos jay health na kayo. Penetrate na your blood, your bones, your marrow, your muscles, your eyes, your ears, and then destroy you not the works of the devil in your body, and in your soul, and in your spirit. That's the power of Christ Jesus our Lord. Amen. So nga ni Paul, kunana Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Kuna ni Paul. Hallelujah. Kayak nga ramidan ti amin nga ba nagbabang kinid Jesus nga mangpapiksa kanyak. Nangalaan ni Paul ti strength na nga nang ibagay jay or boldness na. Naamuan na ijay kaada ni Jesus kaniyana. Amuna no si Chino ni Jesus because ni Jesus, He is the strength. He is strength. Haan nga ni Jesus get weak. He is so strong. The strongest one by the Father. And He is within us, and we are in Him, so we have His strength, physical strength, and spiritual strength. The strength of Jesus is our strength. Hallelujah. So biliban nyo dagi jay, agtalaw dagi jay sickness and diseases. Biliban nyo dagi sayo kasouten, sayo resisen. The devil will flee from you. Demons of sickness and diseases will flee from you. Demon spirit of poverty, bankruptcy will flee from you. Demon spirit of pain will flee from you. Demon spirit of anxiety will flee from you. Demon spirit of insanity, the kinabagtit, will flee from you if you believe in Jesus.
Hallelujah. Dahil tunay nga faith at aramid na. Han nga pamati nga wan mar aramid na. Ti faith ket adu ti miracle. Ti faith maaramid na dagiti dadakkel nga banbanag. Nothing is impossible. Amen. By faith. Palakpak ka ni Jesus. Makita yo kani Paul, I can do all things. Pero hainlain baga, nakayak nga ramiden in my own ability. Tinbaga na through Jesus Christ who strengthens me. Sika kani Jesus ti agwork. Apa yung mabutang ni Satan ken ka? Because sika kani Jesus ti mang paksyak kaniyana. Apay nga maagasan ka, sikakya ni Jesus, ti mang-resist, ijay sakit. Apay nga denggan ni Father God, ti kararag tayo, when tayo ka ni Jesus, by the Holy Ghost, ti pray. Apay nga maagasan ti ilihan sa'yo, because datayo ka ni Jesus, nga nagiiyan dito yung body, ti agililihan. Ngam numay sam, awan maaramid. You are nothing. You can do nothing. Oray, tapal mo ti imam, nothing will happen. But because you in Jesus is in this body, is in this hand. So, you can do all things. Jadi kastan ti mangusar ti faith. Kailangan believe ka iday nakarelasyon mo. Believe ka iday kaduam. Hanggang nga believe jay sarilim. Believe ka iday kaduam. Believe ka kay Jesus sa kaskin ni Paul. Amen. Next verse. Romans 8:31. Whew. When I need Jesus, I am the vine. You are my branch. Baka kunayo, binaliwam ti scripture, pastor. Kunana, I am the vine, you are the branches. Mataka. Anga, you are my branch. Ay una yan, dajalanggat. Ambuyo dagiti tao. Adat tano minsan, adadagijay. Tatao no, minsan piluso po eh. Anada, no kasi langin bagam, pastor, mistake han mo na kotse verse. Panani Jesus, I am the vine, you are the branches. Ilocano na ay, siyak ti puon ti ubas, siyak ti puon nga puon ti ubas, da kayo ti sangak. Mistake din bagam ta, sika ti puon, kat siyak jay sangam. Awan ti kasta nga scripture, kunari jay. Katanya nga ikuma. Inalak lang da jay, pinersonal ko lang. Kasbargan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. No kunak ngay, for God so loved me. And He gave His only begotten Son for me. Apay wrong de ay. Usto de jay, inaccept ko lang pa jay sarilik. So nga, Jesus is the vine. I am His branch. Apply it to yourself. Amen. Okay, alam tayo. Ni Jesus tipon, datayo ti sanga. So, sikat ti sanga, isuna tipon. Isuna tipon, sikat ti sanga. Sikat ti sanga, isuna tipon. Now, no siya ngay. Siyak di sanga na, isutipon ko. Isutipon ko, siyak di sanga na. Wrong ba ay? No. Pinersonalize ko dayay. Inalak ijay sarilik. Tamo numa i-apply ko ijay sarilik. Agwek ijay sarilik. Kasi di kasayo. Ada ni Jesus kanya. Kat ada kanya na. Oh, di usuri ay. No, ijay mataduma, kat nangagdamat. Ada ni Jesus kanyak. Adak mat kanya na. Nukunana, correct.
Tanong sang work ni Satanas, Jesus, ada ka na, you're bigger than the devil. Amen. Hallelujah. Because of your power and authority, isuti usarak against this evil spirit. So in the name of Jesus, amen. Tahan mo't nga ni Jesus anti agin Jesus name ditoy datayon ti mangusar. Palakpakan niya na. So nga destroyan nyo aming sickness and diseases in your body. Because you are now saved kadagiday. Hallelujah. Ti devil lang kayat nang iparang. Nga hangkapay nga na-save. India impierno ka lang nga na-save. Dagay ti amun ti adu nga kun nga believer. Ti amuda ija impierno dalang nga haan nga mapan. Ijay dalang kanungan na isalakan. Handang amu nga na isalakan ka ti basol ken amin nga fruit of sin. Kailangan lumawa ti panakamuy ti salvation. Hallelujah. Ang kalang na-save ti impierno, na-save ka pa'y kini Satanas. Palakpak kanya na ni Jesus. Okay, Romans 8:31. Dahito itatan, iti claim you. What shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Tidaduma, if God is for us or is on our side, who can be against us? Tikat na sa wanda yan, nukakampi tayo ti Diyos, sino ti bumusor kada tayo? Sino ti mangkalaban kada tayo? Amoy no mamingsa nagtaltalok ti naduma because adu ti armida dito'y lubong? Or agtaltalok da tayo di balay da kat adu ti padlak? Kamamuyo ka di kamayatan nga kakampi wano kadwais God. No ni Apo Diyos ti kakampim isuna iti kadwam. Haan nga, if God is on my side, kaya't masawan ka dito'y side nga nagiyan ti Diyos. Haan nga kasi, kaya't nasawan da yung nga verse. Kaya't nasawan da yung nga verse, if God is for us, no kakampim ti Diyos. Kat kakampida ka. Kakampim isuna kakampida ka. Kaya't nasawan, da kayo ti agkadwa. Kalatata, ija Israel, adati pro-Israel, anti-Israel. Amen? Ngam no tikin kampi ti Israel, adagi jay side ti Israel. Kunakunaday jay. Dadi ti kayat nga sawen. Ngano ibagada nga, adagi jay side ti Israel, kakampik ti Israel. Amen? So we need to pray for Israel nga talaga. Pero kastoy, no kakampi tayo mati Diyos, mas majority tayo kaysa ti aming nga demonyo iti impyerno. Basta no ni Apo Diyos ang ti kaduham, da kayo ti agkadwa, mas majority kan kaysa amin nga demonyo. Nawata na yun? Dahil di kaya sa one ni Paul, if God is for me, if God is for us, who can be against us? Kat ni Apo Diyos ang tikakampi tayo. Isunan tikadwa tayo. Isunan ti aday day say tayo, da tayo ti sasayda na because we are His children. Da tayo ti kamkampiya na. Because nakikampi tayo kanya na through His Son. So nga, siya kini Ama, kini Jesus, the Holy Ghost, at kakampi kami. Amin nga demonyo ti sakit, under the jay kakampik nga God in Christ. So nga, amin nga sakit, under your power in Christ. Because no sika,
ken Jesus ket agkadua, sino ti bumusol ken ka? Zero. Nalayo di. Ano ti mangkukunti di, pero kukuton na lang di iwat na no revelation, no knowledge. Dati kaya't nasawan. And you know, God is a person. He is working 24/7. Amen. Ago-work isuna, agargaraw. No na tayo nga tao, kat ado-work tayo, mas kalkaro ti Diyos. Hanyo panunutan ti Diyos nga nagtatal na, nga He is so powerful. No. He is working. Iso nga, araramido na, di kinasiasin nuna. No healer iso na mga gagas. No ayat iso na mga ayat, mang forgive, mang ititan. Because love forgives. Love gives. Isu nga kakampi tayo ti Dios. Ket ti Dios salonat. Isu nga datayo ken ni salonat nga God agkadwa. Kabusor tayo ti sakit. Ket amin nga sakit under His feet. Palakpak ken ni Jesus. Okay. Na-strengthen ba ti faith you? Kung ano Diyos, I am the vine, you are my branch. Amen. Tiyak ti puon. You, da kayo ti sangak. Kita nyo ti Jollibee. Ti Jollibee ada ti puon na. Amoy ti istorya ti bakit ti Jollibee. May sangak wadiyay. May sadadyaing kakaasi nga tao. Nga nagluto lang. Idi nagluto kat minaster na diyay. Hingga na nga naglatak. Hingga na nga naging Jollibee. Kat amin nga gumatang ti franchise na daytan nga milyon-milyon. Jollibee mati awagan. Amin nga branch na Jollibee. Pati color the same. Pati luto the same. Ta branch. Iso nga no si kati branch ni Jesus. Kasday ka. Hallelujah! Nagkita ti adalan niyo. Oh, samo ko na dyan, kasdaya kayam, Lord, reveal this to me. Oh, hallelujah, kailangan nga function na dito'y. Amen. Amen! Dahil di pudno nga pamati, kailangan magnaka dito'y nga napakailasinan nga da ni Jesus ken ka. Dahil tunay nga representative of Christ. Ambassador of Christ. Amen. May sapay nga verse. 1 John chapter 4 verse 4. Ito yung matkini John. Hallelujah. Una ni Jesus, ulit akmanan, I am the vine, you are my branches. Hallelujah. Help ti puun ko. Help met ti sanga. Ulit akmanan, the purpose ti sangay de kayo. Jay sanga ti mangiggan ti fruit. Hanga jay puon ti mangiggan ti fruit. Jay puon ti mangi-supply iti strength. Mangi-supply iti power. Mangi-supply iti fruit. Ngam ti mangiggan ti fruit ket jay branch. So nga kaduhan nga makita oray no kamyas kunayo. Nga bunga manipod puon, ganal sanga. Nga amin na kayo bayabas, swa, unuan niya, ijay sanga, mangga, kasi ijay sanga. So ano makita mo ti sanga? Nga nakasulbong ijay puon, nga napnuan iti bunga agkasyay. Tadadagsan taado ti bunga na. Kat nabuy-buya ang may ayo ka. Wow! Woo! Mayat na ito yung mangga nga talaga ako na medya. Ngam tinang i-supply dahil hanga dahil branch, dahil puun. So nga appreciarum dahil puun.
Amen. Wow. Isu nga ti tao nga mapno iti fruit of Christ. Yeah. Nadagsen. Nadagsen ti ganana. Isu nga nawag-angin, kaskasya lang di ay. Ngano day nakakasjay, awan bungbunga na di ay. So nga amin dek ngumato timuging na. Tema pride, awan bungbunga na rin ay. Ngam dem napman ti bunga at humble. Ngam makaayo tayo so ti ado ti bunga na. Dati ekspektaro ni Lord ti branch. Dati ekspektaro na ti sangana nga iparwarda day fruit nga agapuhan niya na. So nga sika nga branch ni Jesus. Kailangan ado ti bungam kini Jesus no magmagnaka dita. So nga no magmagnaka dita saan ko mga sikaday makita da nga nauungot ija. Sikaday na anos tagbunga di patience and endurance ni Jesus. Ang ko mga sikaday kitkitaan da ijay kalsada nga gwalwala. Sika kumada gililihans. Sika kumade mangibagbagay tinasayat itjay. Tas sika jay branch ni Jesus. Pati kulor na, iso ti kulor mo. No brown jay poon, brown kamat. No green, green kamat. Hallelujah! Dahil iti mangiproduce. Iso nga no salunat kaman. Iso nga no muyo lang da dahil nga you are health. Kita muyo nga health da dahil imayo ko sa kayo agilihan sa doon maagasan. Dahil tupay, awan tupay ti amuda no amingsan nga da dahil health nga nagbabalay kadakwad agilihan sa adang tupay laang ti how much more no amum de pinatim. I know whom I have believed. Okay, last. Year of God, little children, and have overcome them. Sino jay them? And have overcome the spirit of Antichrist. Apay nga na-overcome mo? Ye are of God. Connected ka kini Apo Diyos. Anak na ka kini Apo Diyos. Because of your relationship with Him. Na-overcome mo ti devil. Na-overcome mo ti Antichrist. Because that's the answer. Apay nga na-overcome mo ti Antichrist, gaputanak na ka ti Diyos, ket na-overcome mo ti Antichrist. Because He, Jesus, who is in you, who is within you, han nga outside, within, because He who is in you is greater. Anya ti kaya na sa one, the greater, bigger, more powerful, more higher than the world, than the God of this world, than the spirit of this world. He who is in us is greater, higher, more powerful, more bigger than he that is in the world. The God of this world is the devil. Antichrist, the spirit of this world. His spirit of sickness and diseases, bankruptcy. His spirit of poverty, his spirit of pain, his spirit of hatred, his spirit of bitterness. Dakdakkel dia dakara tayo. Nga Jesus, nga love, righteousness, holiness, health,
God is health. He who is in you, the health who is in you, is greater than cancer that is in this world, greater than tumor, greater than diabetes, greater than high blood, greater than rheuma, greater than arthritis, greater than stroke, greater than paralyzed, greater than any sickness and diseases in this world. That is Jesus. So if you believe in this, awan ti rason, ken awan ti right, ti demonyo itibiyag mo. Awan ti right ti sakit, awan ti right ti poverty, because ti adaan right ken ka, iso di puon mo, iso na ni Jesus.